Om Dunai yak arpenyungut kinong India. Kilayap berkatokan ngut kiwaipat kila mensau. Hadin bakawai ke bos kit breu. Kelangam syakawai ke wa Nepal. Mentah kesengi. Kini ke bos ke balajistar da kinong India. Kebakit kumba sopangut kinong lit nongwan. Kelangam palat cengai bahasa kawa mar sengang di. Kebetulan kita tanahun. Kajengai kumba cispa 10 kilometer. Nakajaka baki temu banlet cenong bak Kathmandu. Naki sapul laingut baro kidon arpenyungut kiblayap. Ong uhe jok distrik Ketahamun. Ujan Nardan Gautam. Hakawai ke news jongka AFP. Kinong plat im kilayakun persya ya kawa mars angdi kabala jur baha bansay ya kinong lit nangwan naka Sakum bakhan ringut kinong lit nangwan. Kila mansal lapan kit daka helikopter. Jok kisipai syakat mandu ban syak sumar. Kibar penyakit hu babaro kibreu kiblakiu hakte ke bos kide kinong India. Kibasa hapok hara. Hakamit kebashua bakin lech syakat mandu. Kabos. Kebadan Yunombar Uttar Pradesh. Nyeun riu arlai. Kelangam hapok wa berkelatiak lengketar harut jongkawa. Letu utai pulit jong ke Nepal. Hakatia beladap kejeng tuah kendau ke Basyarkai. Hacetwan distrik jong ke Nepal. Kalarong arteli ki bos cakawa Trishuli. Hakabala klat Om Dunai kesangut kinong India. Kena kejeng tuah kendau kelejia kakatarik naitung. Hakitany simaltal harut kesurok. Nayaran hat mugling. Hacetwan distrik. Hakabala arteli ki bos kiba. Kit ndeu sangut kinong leit nongwan. Bakan tup nyungut kinong India. Kila syarong no. Hadin kejeng ter uslap. Laingut kibreu kilai jengi syajaka basyangan tahadin kate kejeng jia. Haduk bala laban saya kita kemet yap jengi sangut kinong India. Kat ba arngut kidang jarngai. Hikin hun wat benya haduk mentah kilalap haduk absan tili kimet yap hakirut wa Naryani pakathain Tribeni Dam. Kumbacis pa lai kilometer charum. Najaka baki jia kate kejeng jia. Handai tangkat kendai tili kimet yap kilalap hapok wa apen kit yaki na kate kejeng Java Susi.